I ovdje sistem. Microsoft Windows XP 64 bit ako koristite, znači pisat će vam Microsoft Windows XP puta 64 bit edition. Međutim, ako vam to ne piše, znači da vaš računar pokreće 32-bitni sistem. Dobro, skontali ste i izaberete šta vam je pisalo. Ako je puta 64 bit edition, izaberete 64 bit. Ako vam nije ništa od tog pisalo, nego samo Microsoft Windows XP, onda izaberete 32 bit. To... Simple OS 2 i create appliance idete i sad ovo čekajte dok se izvrti loader i sad se ovo izloadovalo, znači možete bilo koje ime a i možete dostaviti za kasnije, znači kad vam se ovo napravi kao appliance, kako ste rekli gleze, kako vi kažete, ovdje biste vi možda ovo izbrisali i napisali neko vaše ime. Shvatili ste? Idemo software, idemo sad, to je prvo što bi se trebalo naučiti. Idemo development. Možete nešto od auto izabrati, ali bilo koji software možete da izaberete. Hoću ova dva. Do networking obavezno izaberite Mozilla Firefox. Znači ako želite da na vašoj Linux distribuciji bude internet da možete ulaziti, onda ako ne izaberete Mozilla Firefox, neće vam biti Firefoxa nijednog brauzera, znači neće biti. Znači obavezno Mozilla Firefox, i šta hoćete ostalo, ali obavezno Mozilla Firefox. Sistem. Network Manager, sudo, možete stati ovo sudo, ali to je sudo u Linux kernelu. Neke komande su, sve komande u Linux kernelu ili u terminalu su, sve se sudo su piše. I možete nešto od ovog nabrati. Nešto. I sad idemo na Games. Dodamo Games. Uđeno mi Games, savsi ako igrate igrice. Dodajte, ako ne, ili ste na laptopu. Ne. Ne zavisi od vas. Office, to je Word i Excel, ali ovdje je zato LibreOffice. Što mi dodati? Office, LibreOffice, Writer, šta vi želite, ali da tu nešto razjasnimo. Pardon. Mam šlajm. LibreOffice je software LibreOffice. LibreOffice Writer je kao Word. LibreOffice Calc je kao Excel. LibreOffice Impress, to nisam ništa znao. LibreOffice Draw je kao Pen, mada to nema u Microsoft Office. LibreOffice Math ne znam. LibreOffice Base je Microsoft Office Access. LibreOffice Writer Extension, to su neki extensioni. Možete nešto od grafik. Ako znate, može za onaj software Tux Paint. Njeg ne imate. Blender, Inkscape,
Cheese. Možete nešto u games, ali ja to neću. Znači software bilo koji hoćete, ali u networking, ako želite da imate internet na vašem Linux distribuciji, morate izabrati, ama morate Mozilla Firefox izabrati. Ako želite da imate internet na distribuciji. Onda idemo na sljedeću karticu, konfiguracija. No. I sad default lokal. Izaberemo language ili jezik. Možete staviti bilo koji, ima i bosanski, i srpski, i hrvatski, ako se date negdje. Možete staviti POSIX, ali ja preporučujem S-Con First Boot. Isto ovdje preporučujem S-Con First Boot. Region S-Con First Boot. Evo ovdje došli smo do profila, odnosno usera ili računa, kako vi želite. I sad, idemo ovdje add new user. Umjesto ovog Tux, a Tux je Linuxov, ako niste znali, Pingvin iz Linuxa. I Tux možete promijeniti u pardon. Ako ne želite da imate šifru, obrišite ovo Linux. Ako želite da vam ostane Linux, neka vam ostane, a šifra možete podesiti. Znači, izbrišete Linux, nešto kucate bla bla bla. Više kucate. Nija šta, bilo koju šifru i bilo koje ime akaunta. Ali ja ne želim šifru. I ovo ostalo ne morate ništa da dirate. Idemo na personalize. I ovdje je najlakši dio ovog tutoriala. Zašto? Zato što se ovdje dizajnira. Izaberete kakva će biti tema. Kakav će da vam bude logo. Meni se više sviđa sus. Idemo na startup i ovdje ako želite dodati na svoju distribuciju kao end user license agreement ili EUL-u. Ovdje idete add new EUL-a, sačekajte malo i onda izbrišete ili ostavite samo ovo, sve zavisi od vas. Napišite vaš EUL, ali možete 2 EUL-e i čak 3, ali ne morate oko tih EUL-a. Sad idemo na server. Tu ne smijete ništa dirat, jer će biti nekih ekstržna. Sva nije ekstržna nekako. Možete ovdje staviti automatically, ovdje ništa ne dirajte. Idemo na appliance, ovo ne morate ništa da dirate. Scripts, pa ništa ne morate. False, ovo ništa ne dirajte, jer ako ste nešto uploadovali na ove failove, onda ne bi to bilo instalirano na distribuciji vašoj. Tako da, ako ste uploadovali sliku, naravno, bila bi slika i u distribuciji. I krajnji je build. Ja sad želim uvesti stick hard disk image i ovdje kliknete build. Samo možemo još objašnjavati tu i najzadnje ako želite appliance, odnosno share, ako biste ovdje na galeriju možda stavili. Ono da svi vide.
u suštini nemojte ovo ništa dirati kada ovo gradi, odnosno builda. Znači ovo zanemarite više kad se ovo builda. Sad ću ovdje pauzirati, odnosno preskočiti i onda ćemo se vratiti kad ovo završi sve. I sad kada se ovo završilo, imamo 3 opcije. Da tezajemo, znači da probamo preko interneta. Ovdje uđemo i ovdje ne smijete raditi nikakve instalacije, jer neće raditi. I čekati isto da se na računaru ili na virtualnoj mašini download, da skinite sa interneta distribuciju i view files, da vidite detalje odnosno da vidite koje se sve softvere stavili u distribuciju. I to je to. Ovaj link ću staviti u deskripciji. Ako sam nešto zaboravio, stavit ću dole. I ovu stavit ću naravno link dole. I to je to.